Is-sejba tal-kadavru tal-istudenta Russa ta' 17-il sena Polina Rahman f'qiegħ wied ta' ħamiem bejn Pembroke u San Ġiljan għajmet diversi mistoqsijiet dwar x'tip ta' regolamenti huma imposti fuq dawn l-istudenti waqt li jkunu qegħdin jitgħallmu l-Ingliż f'pajjiżna. Ir-Russa qiegħbet madwar 24 siegħa biss wara li waslet f'pajjiżna fejn anqas kienet għadha attendiet għal lezzjoni waħda tal-kors ta' ġimagħtejn mal-iskola ta' Lief. Hija kienet qed toqgħod ma' familja Maltija f'San Ġwan iżda ħafna staqsew għala Rahman kienet għadha barra bejn l-4 u l-5 ta' filgħodu il-ħin illi l-aħħar illi deret ħajja. Skont David Widerberg, il-President tal-Operazzjonijiet Dinjija ta' Lief International, il-korsi li kienet se tattendi għalih ir-Russa ma kienx hemm regoli ta' ħinijiet imposti iżda rakkomandazzjonijiet. If you, as a parent and student, choose to go on the independent individual traveller program, we have a set of recommendations. So we have a recommended curfew that we inform all students about. However, they're not imposed as such. But again, it's very clear to the students and the parents. One News tkellem ma' David Widerberg li ġie Malta apposta sabiex jassisti lill-Pulizija fl-investigazzjonijiet tal-għajbien u s-sejba tat-tfajla Russa. Huwa jikkonferma illi l-iskola ġiet informata bl-għajbien tal-istudenta Russa 6 sigħat wara illi l-aħħar illi deret ħajja. Bl-iskola iżda tinforma lill-Pulizija bil-każ tard filgħaxija. So we were informed by the host family, which called us around 10 in the morning on Tuesday last week, saying that the student had not arrived home that night. What we then did is that we called around to the hospitals and we called the police, as per our standard protocol, and we do that to check whether there has been any accidents or whether there's, any student or person has been found somewhere. There wasn't anyone. And then later on that evening, when we were in touch with the family and it was clear that the student had not arrived home for dinner, is when we then went and reported it to the police. Polina Rahman instabet mejta ġimgħa wara li qiegħbet fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni. Intant il-Pulizija mill-ġdid talbet l-għajnuna tal-pubbliku għal kwalunkwe informazzjoni dwar l-għejbien ta' Agnes Revez, it-tfajla Ungariża ta' 18-il sena illi l-aħħar illi deret kien is-sibt illi għadda fil-qawra. Fi stqarrija l-Pulizija qalet li hija anke kienet tiffrekwenta l-akwati ta' San Ġiljan u ta' Sliema u qalet ukoll li tixtieq biss tikkonferma li t-tfajla tinsab f'post sikur u dan jista' jsir jekk hija jew xi ħadd ieħor jitkellem mal-Pulizija.